kumsang ni somni le panni September ni riat ania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu zong te chibai kan buk thau chau ane Ukraine ram chunga indona kalmuk mup mai chanchin kan soi main United States of America midterm election naito takmaya tuna rural mek Democrat rural na nuaya Justice Department ta chuan kan hriat thau angin thakalta khan former President Donald Trump in Florida Mar-a-Lago chu antlo ani kha Kamitum Khan Mar-a-Lago tang hian thil tam tak lak chu ania parcel som pakhat lai mai an la chuak ani kha thil thenga wanga boruak in mung chole kal chomek zela hian former President Donald Trump chuan heng an thil lak zong le secret document tam tak awmani tia FBI in an puna le Justice Department in an pun jar chu an pom lawani ti apuang jara former President Donald Trump hian FBI ten kan in tapa parcel enge mozat anruk chua nuwa khan Biden administration nuaya Department of Justice DOJ chuan investigation chikrang kalpui ngal thoi tura kangai lain hun rei tak chung an pot khotlaya DOJ hian hun an po khotlai chung hian file tam tak anlak chhuate kha siam danglam na turin hun thatak annayani atia hewang hian FBI tele Department of Justice in thu an puante hi thu diklo le in puna diklo tak mai ania Democrat Party te hian Republican Party te kan chian na turin mimal takin keima hi min beita ni tin through social media apong zarta ani kumina midterm election lowam turle US President thanna general election lowam turatan hian Democrat Party cha chuan harsatna min siam tumin tuna hian min beimeka midterm election naito taka boruak chetak mai hatiang hian anron vor chuaka hei hi min beina tana antana chansrem changber ania mase lotin na tak chu an mudon lo ti hi chiang takin Democrat hian an hria thiam lo min chantir turin heng file an siam chaple evidence an siam chapte hi atling tok lawani ati former President Donald Trump hi India TV ten komna anei boka Trump hian interview anei na hian he thu hi asai chuak non lea Democrat ta chuan ruk na in bul antrana tunthleng hian ruk na in thil anti chhozela ruk na mang vekin tuna hian min pai thak tumin min bai mek bokani atia mase engtika mo dikna chu alading chuak ngai dona chuti huna chuan tuna diklo taka thil ti tu tele khovel ramsang te point an chuan le an OMM kan FBI thatak tak ta chu kong diklo zo in an kaltran mek boka heng zong hi Democrat rural na nuaya hian athleng dona ni ti hi amada e trangkhan kam hulok toni atia tuntruma FBI in ka chenna in an dappo hi amma tranga low plan lok pre plan ania churuam manna chu tluang taka an kalpui thaina turin FBI ta chuan kaom lo hlanin ka in chu na satakin an suwa sama khati lai khan kai chu Trump tower lama kaom daya Mar-a-Lago nen hian in latak ania FBI te hian kaom lo hlan hian ka in dap hi an tum sa hrim ni in ahriatani atia ti chuan FBI te thununa diklo taka kaltir tu Biden administration hi dem om tak ania mase heng thilten om tak anti le thupho chop manga thiam lo min chantira midterm election ne na chantuma an beina zong hian lo chamna bak amudon lawani atibok India media ten former President Donald Trump an komna hian US Department of Justice chachuan thilti diklo le mai lian tak mai annaya chu kanram tan hian thil poi tak anidona thiadar veka abula tranga din that ani lo chuan American mi puite hian keimang che hian beina anla tok fodona antana nok sakte da thatur hian FBI chu anthunun na nuaya anda vek to boka tuna po hian FBI te hian document lem tam tak siam chapin investigation an kalpuya ka in kha anron tap ania khata khan thilman tur pakhat ma awm lawa classified document engma ka kol lo boka ma se chung jong chu ka kol anga an puan theina chan chu FBI te hian amma in ro manna an lo siam towa heng document lem te hi siam chapin ka ina tang khan an hona hun rei tak chung DOJ chuan ati khotlaya FBI ten ka ina tanga thilan man nia an sei te kha en fiangal mai lovin Department of Justice chuan hun rei tak chung an pot khotlai ta khati chung khan heng file le document anlak zong te hi tidanglam turin hun thatak an nei phata ni ati Business Insider in report an pek dan chuan
former President Donald Trump hian danang takin kota achena in Mar-a-Lago tranga FBI ten thilan man nia an soi jongjong material te hi enfia turin adila kot hian phalna apeta tichuan Florida US District Judge Aileen Cannon chuan heng file jongjong te hi uluk takin ayandik vedon ta ane mase hemi chungchanga hian Democrat lam chuan Donald Trump hian athu buaite ti khotlaina turle har satna chi hrang ato thei tam tak te chu pot khotlaya US midterm election nei ania zofel ani malo chuan DOJ ten thutluk na ansiam turle kotin thutluk na ansiam tur te hi pot khotlai turin hetiang hian roman na asiam mayani tin an pulet ve thung ane FBI ten document an kolmek en diknon tur hian Trump hian special master review nei turin adil kha ania tichuan investigator hrang ten hetianga master review an nei chungjong hian anvil rangdona file te hi khoidang lam thei ani don lowa mase Donald Trump an pu na heng file chi hrang te hi siam chop ani nge ama khoidang lam aloni to nge ti ta chu uluk takin US District Judge Aileen Cannon hian ayan dikdon ta ane tichuan special master review nei chung hi arai hle turangai ania achan chu box som pakhat FBI ten Donald Trump chena in atanga anhona hian container pakhata ringot po file tam tak awma document anlak jongjong te hi singkhat sangkhat zat mai ania heiba ka hian office le storage room matrangin document sangkhat zariat vel awm boka heng jongjong te hi en diknon vek ani don ane hetila hian US media le India media thren khatten nizan darsom pakhat vela report anpek dan chuan Republican Party chunga former President Donald Trump hi anlaring to khleni ti chiang takin alanga in thanna diklo takin kalpuyani tia aklaim na jongjong te pokha pompui tu hi anga hlemaya za somruk zatin an pompui ane Republican Party chunga hian tundin huna mi zanga somni le pakwa zat ta chuan office lo turin campaign an nei tran meka heng mi zanga somni le pakwa jinga za somkwa paruk ta chuan kumsang hi somnia president in thanna an nei result kha azawain an pomlo hulhual ane in than result jongjong azawaya nolvek tu le pomlo hulhual tu ta hi tuntrum midterm election lowam tura Republican candidate jinga za somthum le pasari zat an tlingti na ania heiba ka hian in than result kha azawain adiklo vekani ti chu pomlo masela in thanna khan thil diklo tam tak awmani tia diklo taka chetna tam tak Democrat te hian an nei ani tia pomtu mi somrukle pakhat anom boka hengmi te hian former President Donald Trump hi anla thlopani ti chiang takin ariat boka tichuan Donald Trump thlop tu te hi za somli pakwa an kai chhota ane mase hei chau hi analyst te hian an zir chen result halani lawa US politics zir chiang tu ten an soidan le Business Insider in report an pek chon dan chuan Republican Party tranga midterm election atana candidate jinga somsari le pani chau hian kumsang ni somnia president in thanna result kha azawain anpoma mase in than result chungchanga khan thutluk na mumal taksiam thailo le tunthenga Donald Trump la thlop zel tu le presidential election lowam le tura po ne na changai tura ring tu te hi mi za somkwale pangalai anlom ti na ania Republican Party chunga hian former president Donald Trump hian rin ala hlo hle ane tichuan Mar-a-Lago tranga FBI ten document chi hrang anlak te classified document ani tia anpu mekna po hian former president Donald Trump tana rinom taka lo thok rang thin district judge chuan uluk takin ayan dikdon tabok ane hetianga US ram chunga politics thila buaina anei chhomek lai le midterm election machon mai tura inbuat saina an kalpui mek lai hian Ukraine ram chunga indona chuan zualam apan zela European countries jongjong deu tho chu tuna hian akang kai to ane heiwang hian United States Secretary of State Antony Blinken chuan voin khan thu chu asiama major new military aid tia ansoi Ukraine sipai te ral thuam manga tranpuina turle chomdol na turin US dollar tlugle dingon ni aya tamma chu pass ani le tarup maya US Secretary of State Antony Blinken hian asoidan chuan he military aid Ukraine tranpuina turatana US in apastak hi America tan hian anilowa Ukraine tan chokpo anilowa European ramsang te tan hian
Russian Federation laka nekna na takmai om thei ania kan maloka Moscow laka tang hian nekna le norna na takmai chu tong thai mai din huna kan ting ranga chung laka chuan Ukraine le Europe khomol puya ram sang sang te tan hian ven himna kan mamota chu ven himna tan chuan heng sum ta hi the chua ani don ta ni ati heti role hian US Defense Secretary Lloyd Austin point voin khan thu chua asiam zui ve ngala US chuan dollar makta duai jaruk samsari le panga zat mai chu Ukraine ral thuam lian le rol tak tak te aleina turin han pe chuak don ani ti apuanga heng ral thuam rol le lian tak tak mai heavy weaponry tia an soi te ba ka hian puak thai thil chu krang krang te armor vehicle chu krang krang te chu Ukrainian rang taka alei theina turin Ukraine Defense Ministry a hian direct in hetran puina hi pek ngal ani don ani atibok Europe ram krang krang te le NATO member ram ta chuan Russia in Ukraine aruna achet dan chungchanga hian ngai thatlo na lian tak mai an neya Ukraine thanoma hian NATO member ram tam tak anom boxia haiwang hian NATO chuan ven himna uluk takin akalpuya hetianga NATO in inral ring taka ven himna akalpui mek lai hian voina tangkhan langtlang tak le nget taka Russia thoplat tu Belarus sarkar chuan military exercise nein bul antranta hetianga Belarus sipaitan military exercise anai na mun hi Poland border bulloka ani wangin Poland sarkar chuan inral rin nadar hanwa ve ta ngala heiba ka hian NATO sipai Poland ramchunga omjongjong ta chu inral ring tura khriat tir an ngal bok ane mase Belarus sarkar chuan thu chua an siam danin he military exercise kan nei na chan hi Poland ram run tumna engma aom lawa mase kan mel ma telaka hian kan ram bung than chung than khat te hi lak mai thai din huna adina wangle min beina chu nataka alo thlan thut thai wangin kan sipai ta chu Belarus ram veng him tur hian military exercise si nei tir an nei tin an puang jara mase nei to chuan hei hi an pom lo wangle Poland sarkar ngai point a pom lo wangin Poland hi Belarus ram chunga tang hian Russia le Belarus sarkar hian an run thut thai renga hei wang hian nei to chuan Poland veng him tur hian sipai tam tak Poland ram chunga hian thon bel turin ruam manna asiam zui tabok ane heti lai hian Russian sipai ta chuan missile mangin khopui hrang hrang bei chu anla chunjom zela Ukraine rambung than pakhat Donetsk region chunga Kramatorsk khopui chu Russian sipai ta hian missile mangin ankap le ta chiam maya hethil thleng chungchang hi AFP news agency report anpek dan chuan Russian sipai tan missile anka chua jinga mi le Kramatorsk khopuya tlajinga mi a hian psychiatric hospital bomdar vek tu pakhat awma heiwang hian he hospital hi ti chiat vek ania luatlak le ngai to lo turin he missile hian abom chanhel heni in an report ani Al Jazeera in voin chon hulam panga report anpek dan chuan Zaporizhia region chunga po heavy fighting tian sai in bainalian tham tak tak mai chu athleng zui le ta Zaporizhia nuclear power plant bulloka po bom apuak le ta ni ti anpuang jara heiwang hian UN Noya International Atomic Energy Agency expert te Zaporizhia nuclear power station a omek ta chuan thil him lo tak ani thu sein Fim khur thil thuwa Zaporizhia nuclear power station hi shutdown ngal vek ani thu anpuang jar zui ngal ani mase Zaporizhia nuclear power station shutdown hani wang hian mipui tam takin eng chhet tur anei don talawa hei hian hospital tam taka electric power anpek chwa thin ta chu ti topin ngong na tak anei dona chu wang chuan damlo en kol na konga harsat na lian tak an to pha dona mase Zaporizhia nuclear power station hi shutdown ani lawani chuan abul lok loka bom puak voitam tak aum to wangle voina ringot po bom aponon deu ranga wangin Zaporizhia nuclear power station hi shutdown lo thelo ani tin International Atomic Energy Agency ta chuan thu chua an siam bok ane Ukraine General Staff of the Armed Forces chuan voin khan thu chua asiam ve boka Zaporizhia region chunga in beina hi natakin athleng chomeka darkar somni pali chung chumlo chatlawin tukin jing thleng khachuan anin beina ani toa indona ana satna mun hi Zaporizhia nuclear power plant bulhnaya te ani hloma wangin har satna lian tak he nuclear power plant a hian athleng ngeya arin thu asaya Ukraine chuan helai mun le helai hnaiwaya hian indona chua hi kan dulowa mase Russian sipai ta chuan kan sipai te omna mun chu
voi tam tak tank mangin anron kapa mortar mangin anron kap na sahle boka barrel le jet artillery mangin anron kap boka hetianga min beina na tak mai hi Ukraine sipai ta chuan ngoi rangin kan do ngot thei tabik lawa Zaporizhia region chunga hian chumlo chatlawin darkar somni pali chung chu in dona achuak towa chunle zan chol omlawin in dona hi athleng deuh ranga tank te mortar te heavy artillery chikrang krang tele jet fighter manga in beina ta chu athom arab thak leya mipui tam takin antor pha to boka heng zonga hian Russian sipai ta hian mipui om nam huna in dona cho chua hi an relo zia chiang takin alanga mase Ukraine chuan ramzau na ron thok mek tu Moscow sipai ho ta hi dang chatin mase tuna chuan mun tam taka Ukraine sipai ta hian an nor tol mekani atia Zaporizhia regional governor Valentin Resnichenko chuan report apek danin nizana khan Russian sipai ta chuan rocket mangin nasatakin minron kapa heavy artillery chikrang mangin Nikopol town chevel chu nasatakin hanron kap boka hein beina wangringot hian Nikopol town le a chevela hian atlem bera civil mi ta chena in somle pakhat lai mai chu azawaya ti chiat vek ania building dang engemozat chu ti chiat aum boka chungta chu athen chu sarkar building ania thren khat chu mimalin ansiam building lian tak tak te ani boka Russian sipai ta hian civil mi telaka hetiang taka tornarap thakhi anthlen tir du ngai hi karing lawa mase tundin huna chuan rin lo thai ani tolawa mase karindan lian tak pakhat awma Russian President Vladimir Putin hian Russian sipai pangai tanilawin firfiaka chetpo khrengai lo le indona muna civil mi te thapo khrengai lo thin private farm tam tak aroi ta chu heng frontline a hian rontirin civil mi te that tur le civil mi te tornarap thak tak tak khentir tur hian aron tir nia kangaya ni ati Zaporizhia region chunga Russian sipai te le Ukraine sipai te anin domek na hian in puton na athleng meka Russian sipai ta chuan Zaporizhia nuclear power station bulnai le achevela hian bomron kapluta tipuak tu te hi Ukraine sipai te anni tin hanpua hetiang pok hian Ukraine sipai ta chuan helai huna bom tipuak tu le ron kaplu tu te hi Russian sipai te anni thu anpongjar ve thunga UN nuclear watchdog kanti International Atomic Energy Agency ta chuan Zaporizhia nuclear power station a thilom dan chu uluk taka endikin bengdai tumin thaitop kan chu ram phrama amai ro chu thil thlen dan hi duom lo tak le pangai lo tak ani chomeka hetianga bompuakin anghora he nuclear power plant chevela hian bompuak omzui rangani chuan nuclear power station hi thunun lei thailo khopin nasatakin apuak daranga khovel hian kantuar donani tin thuchua ansiam zui tabok ane kan soita kangkhan police bordera Belarusian ta chuan military drill anei mup maya hemi chungchanga hian Al Jazeera in report anpek dan chuan Belarusian military exercise andron nei na hi andu lo thu anpon jar hnu loka Belarusian sipai ten military exercise neya indonun chan anjir mup na atranga nai vai takle in nei taka an sipai te antir lut vea police sipai te hian tuna hian military drill an nei tran ve meka Belarus sipai te hian September ni somle pali thleng hian he military exercise si nei antum donani ti anpong jara Poland tan hian hei hi ngai tha mai chi ni lawa Poland hi NATO member ani wangin NATO point angai thalo hlea achan chu Polish capital Warsaw tang hian Belarusian sipai ten military drill an nei na mun border hi kilometer zahni chawahla ania chuwang chuan Warsaw khopuya tanga naiwai taka hian Belarus sipai ten indonun chanjira anphet so taka wang hian Polish border chu ralmuang lo takin aumta hei wang hian Ukraine khopui lian berdot tu Lviv khopui po ralmuang lo takin aumpha achan chu Lviv khopui tanga kilometer zathum vel chawahla Russia nget taka thlop tu Belarusian sipai te hian indonun chan anjir wang ane Polish sarkar hroi tu tele Ukraine sarkar hroi tu te chu in biain Russia thopui Belarusian sipai ten an border naiwai takmaya indonun chan anron jirhi naijil taka uluk taka endik dunjel turin thutluk na ansiama tuna hian Polish border le Ukraine border te Belarus border te border anin serton na hmuna hian heng ram pathum sipai ta hi
in nei chil taka ani nep mek ani ole khati zong kha tuntrumata chanchin thar kan buat sai theite ni phot sela kan channel la subscribe lo te khan milo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan loin en kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia